nigobekirwe igoro y'imyaka 10 center iyo gutoka imijumbu cy'Kisii nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalya marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boigo mbugwa tobokorera bunde buna general consultation okorengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kito karo montachi obviously to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids andi twamonya gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and in Tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and in Tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Biyake gima omwanchi omulebeta senike Ndizi TV na nengo kwaligania ase omorobile o Worldfit Clinic astokomera na daktari oyogo chioto semea igoro ya maroire ayo bereka go chanda emibere yitu kondo mwanchi omulendete ko kwenyerebuna asensemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bakatunya gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube na bakatunya gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bakatunya gwetera www.ndizitv.or.ke kondo manchi umulieto tarasa ngaso bwamo ntete nkumanyinga nabo sangana nche kerengereri kyao wetera sena mbiri kabase screen yago umanyinga yoko bwatelia omurubiri koru naboigo onyo ko bwate iboliri ndiriansigo cya se daktari nabo gotuma ujumbe yage nkeke gerta daktari no alege gase studio elinda bega gukwiranire konde toko chaka kegimati anda daktari ribaga aratotebi na kya koruko nabo kliniki kya ngaike gotoka karibu sana daktari. Asante sana Ms. Kerubo. Eritarian and Dr. Moses Ken Onsarigo. Enyagitari yite kurukunga Worldfit Health Centers. Worldfit Health Center notoregari Uru Plaza. Egorova ya gatatu erumu 307. Karibu sana kwa kipindi. Asante daktari asogoika. Asante. Abuna batambo mwanchi muri atogoteba onye ko bwate burire bunde bwansi bwabere buguchanda omubere ubu nere bya gwatuma ujumbe yago enge wetera sena mbiri ka base screen yago onye ko tete weekend na twakwanira uburire ubu twa batukuyerobelia mapema daktari buna batambo togotanga mapema ndio best. Akonda daktari ewikeli yaeta abantu abange mbaba bagotoma ujumbe yabo bagataikora nchekerubo eneke nga daktari okwane iroborero bo ewiki gocha konde ntete ngwene kili mwanchi muri na kwasabete entumete buno tatebi kili tatebi na kitogo kora bona daktari ntete ritkorere tokwane iroborero bwa edema edema no kobimbo mubere so ekero konya umuntu abimbe to mubere ene tokoga nga edema kwarolera abantu abange babimbira amagura babimbete aho tengo korukwane nkwaringiga tuchukurukwana kwa bimbere koigura abantu bande babimenda yabe bimbete aho tingende yane yaresanire so ekero korola umuntu abimbetenda uso umuntu abimbeta amagoraye abandi bali bakubimba bakobongo ime obongo bugutwara obo bimbe ime obo kero umuntu akubimba umubiri ine tukurukera dema umunyete umubiro yoito 50-60% na maji
igo mubiri uyu na amachi itu muno uriga na amachi chikira nusu zaidi nusu ene kubwate miskerubo kabwate zinite kilos iga amachi 40 to around 50 chikiro 40 kose 50 na amachi you see so amachi mubiri tu na amachi what I'm trying to tell you omubiri tole bwato omubiri tu na amachoka so amachaya abetabere satakeire nabo konyoro kumbo umubiri you see amachaya bono ligeri mwantu bwata amachali yali cells ime cell chiago amachi na limi what you call intracellular fluid alafu ntubwata amachi you know ali yakurukunga extracellular yani taliye cells chiago ime you know so kwanyo like a third ya amachi so mubirogo a third of it no ere se cells chiago ime you know but 3/3 2/3 sorry kwanyora machaya ari extracellular kwa hivyo nangenda goteba umubiri tu nobwata macha mangi sana nangenda kweresa na macha wikato ukisata kire kobera onyora macha achira sata kwe atatakire kobera you know inere kogera umuntu obimba umubiri so what I'm trying to say a third kobere siki cells chiago imi amacha kobere siki cells chiago imi then 2/3 amachaya atoka sakurukunga extracellular yani iskoyeki cells you will get me so nandoli ile amacha atorokirenga extracellular ali atali ki cells imi ayandabere se kinjira chia manyinga you know amacha tikara kobera sikinjira chia manyinga na ayande make agenda sakurukunga interstitial cells chinyama ime atigara kobera chinyama ime interstitial cells yani talike six cells ime lakini ale sikinyama isikoye ki cells interstitial fluid igona mache munagenda kwera so munjo mulike rulinga amacha ali ale so muberogo ime wikatoke esawente kobera neki cells mali gusali isikoye ki cells onye tago toka sata kire kobera gosa manga agende se mweyemu munabona macha mange agende sikinjira chia manyinga emiringa pressure aye kogenda igo because manyinga ali amacha manga tikire kobera sikinjira chia manyi aya amacha mange atigara se interstitial cells por ali monta ko bimba magoro so what I'm trying to say amacha go ikatigale kobera sa wente kobera mati za tungete ina very interesting za no motongi yani agatubekire nkoratule so bono igekero monta ko bimba umubiri na amacha so ile satata kobera amacha ali so mubirogo asoira sakurukunga interstitial cells asoira sikinyama ime bona atkeire koberororo omuntu bimba maguru you see so tyaturaligelige ntoye kurukunga you know koigulenga amanyinga nara asibiri aya nara machafu chiko koigu ngoyibonde amanyanga aya asibiri na ali oxygenated yani abekiru ekwende embeo abekiru embeo nanda abekiru endagira so amanyingale oxygenated blood na aliabwate you know oxygen embesaine nanda abwate endagira esaine nutrients bona amanyingaya akoro oxygenated na arakwira endagira ese umubirogo aira oxygen enough as umubirogo so what I'm trying to say mubirogo onyorenga tubwa timbe saini mubirogo onyorenga tubwa ti nutrients endagire saini then umubirogo tokoba muronge nagiye cyo nyora abantu bandi batakine tibuya you know kusendagire taringe saini so what I'm trying to say go ikomo birogo gosen amanyingago abe able koire ndagira kereso umubirogo lakini andi koigule abantu batanga you know amanyinga ali amachafu deoxygenated blood deoxygenated blood bono nali mukiri obuchafu
you know aimukiri ubuchafu kuri so mubere ese kikinyama cyago ime bono nkoiraro ubuchafu ubo aseta keire borusu so mubere you see then the question is this nkaya ubuchafu ubo aya nkoire ndagira na aya nkurusi ubuchafu so mubere nkaya kitikumirana you know nkaya kitikumirana and now that's what you call capillary bed. Capillary bed na sibono amanyinga ya abera akumirana amanyinga ali abwate ndagira na oxygen na ali agukurusi buchabwe so mubero wime aire senkoro so and that's why we have what you call arteries kidiko mukya amanyinga maya yani ali clean usabwate ndagira na nitubwate veins kidikurusi amanyinga amachafu ache senkoro now we are talking about a bed now asikomerana asibinte the artery ekomerana na the vein. Now that's now what you call capillary bed. Capillary bed inki kego kolekana ase amanyinga ya arentire ndagira na amanyinga ya machafu wekendagira ese kiti kwende se kinyama cyago imugozi kiselsime na hande bono buchafu buli bosoke Wewe vengo te kwenda the capillary bed bono tyankoroki amanyinga yago kise capillary bed ngakyaja ne chinguru chingani umete nkore gwaka ekere gutuma amanyinga 120 mercury you know amanyinga gutuma ne chinguru kire 120 nakyo goro umuntu agara gupima pressure yago denga pressure ya chile grossi rense wekiyebe between 110 to 120 ali amanyinga chinguru kiri amanyinga kurure senkoro lakini bone karago chikari capillary bed ekarago ikari capillary bed wekaikene chinguru kire 35 or 30 ko amanyinga yagendire gutumbuka atumbuke ne chinguru lakini yakire kuikari se endagere ku exchange wikatwara chinguru kire 35 iko daktari ominatinga neba na manyinga yara marabu gusayara amachabu onsi abwene tako gendere rate ya 35 no aliyamaya troji atumiru agende se aire ndagere se totebene nyama bona manyinga yakuruye senkoro arente nyama arenta manyinga gaigese nyame bona manyinga yatarire kuruga igese nkora tarira bona akuja kuikese nyameye kuikaikene chinguru chikuru nga 35 arule from 120 to 35 ibonere kurukunga hydraulic pressure inner pressure so what I'm trying to tell you not to kuligereri amanyinga ya amocha nekene chinguru chietane tiga chitani 35 ago chikutuma amacha manga soese kitishu chao onya macha manga go soese kitishu chao macha rero chikuruonsi ngo chikutigarale gari achikoengera umubere wana ntebwa nini egento kendi tujibona macha ya manyinga ya soire maiga lakini umanyinga tali bintu byonse bikorwe se kinjira cya manyinga bisoese kinyama ebintu binde mbere bigotera se kinjira cya manyinga munabona protein yeri protein ne ndagere go build umubere korosyo umubere protein teligo soka egende se tissue egotigara se kinjira cya manyinga so protein yebono itokonyero ngere negatively charged bone protein yere sikinta cya manyinga nango kikungusera amacha ali asoire kinyama enyera ni gocha enyera ni back to the blood vessel you see now so protein nere kurani amanyinga ali aso amacha ali aso siki tissue and enyera ni se kinchira cya manyinga ntibone wana manyinga ile ndama yakubata amacha yoma yakoraki so this protein ne atokonyero kanga oncotic pressure ekonguse kwerende ekonguse amachi kura siki tissue so what now the question is this
tugende kimutu korakireria Mwana sana daktari asoko eresera subwaga reko ndo mwanchi muri nyambono kuigorere TV yabo niyo tagendete gusanganere Dr. Kena Moses kurase e clinic ya Worldfit oyo gendete gotosemia igoro yoborere bwa edema akondo mwanchi muri nyora sensemo chichi mitandao sensemo ya Facebook nabako tunyagwitira Ndizi TV News Digital nabaka sensemo ya YouTube nabako tunyagwitira Ndizi TV News nabako nabwo sangana nchekerengere kyawo witira sinambiyere gaba screen yago onye kobwate iboli ndilionsi gochiase daktari no alege gase studio na bago koiranelya kolende daktari ngikeragere ngikekore tubureiro boiga tutare kisoboka tubureire nana gotebiringa tujibona enjira ya manyinga chekire senyameye enjira ya manyinga onyorenga yasarekire etia macha mange gochisiko nanda macha na babe konkoirana you know, so the integrity of the you know, the capillary artery Gusii veins abujiragere umuntu nandaba imbe again tokendi umaitali machonsi yakoru ese chinyama nkoira nare ese kinjira kya manyinga bona ali atigaire nkiye kunyarusya ororo is what we call lymphatic system chingweneji na chikurusia machi kurwabo. So what I'm saying is this, want to make one dangi kia korente shide right era abantu bamwe inkige kogera obimbo mobero umugitiri anda gotebi biskarubu njimna na kinite kona ngoba abake tuenga abake ekato enkora abantu umuntu abimbe tamago itokora ngarogire yana akengire uragirende so abantu abange mbali ba minetinga ekaro umuntu abimbire you know umuberoye ekero umuntu abimbire egentu nkiriki yakorekanire ngaguso ube okengiru usubi udogiru no ebintu nabigende takoboka tigankoro kingangigo chikogera pressure ebe nyinge gari you know the hydrostatic pressure again they go hydrostatic ngigo chikogerere pressure twate ba manyinge kara tuomire agwente wekana 35 ngakira mentekane bali nkororo bante nkole kwa kabwango you know ekere nkole gutuma bwango bono nkoirera manyinga asemeki n'ekinguru kire igoro so onye nkolo yage gutuma anboro konyo nkole gwaka egwaka gosenga 120 egwaka 130 bantu egwaka nkoro bwango ekere nkole liye gutuma manyinga mati rujuna kunya gukora bwango na manyinga gutuma bwango amanyinga ali ekara ko ndakinchira kya manyinga agenda na hydrostatic pressure asenya meri erigoro you see so enkoro yage onyole ko colleagues mono it is very active yuna vera kolentele shida kola abantu bugati shida mna bari nervous umuntu ari ubwato bobagete kuso umuntu kola umuntu ago kominyo kiose umuntu kominyo kiare enkoro iri kumanga uzo kwaso umuntu you know kuso umuntu arengera igenteke benkole kumuro bwango kuira manyinga mangu jese pipe so what you call you know the left sided hyperactivity of the heart na vera inteshida mneyo eragera mubiro wakoleki obimbe nto yibona again to kende kiragere hydrostatic pressure mente enkoro yago efeli especially the right side of the heart efeli enkoro yage sinyo colleagues eliye kumete manyinga akogenda a receive gune enkoro ya the right side one enkoro the right side ya receive ya manyinga yera manyinga kujya maji gusibigu so onyo ole enkoro yago ya singiru ko receive wa manyinga ya kuri so mubiro mugima emibya manyinga ya kwira na gukimayiga onya manyinga kwira na gukimayiga na baragere you know hydrostatic pressure ekoleki again they go you see what I'm talking about so go sonyo ole gendo kurunga vein blockage bantu bale konyo kinjira cyawo cya manyinga chikwira manyinga uchese enkoro ya block wona manyinga lira na gukimayiga so I'm saying hydrostatic pressure again they go mune nkore epuma manyinga bwango osenkore side yenkoro yo the right side enge kurisiwa manyinga amanyinga lira na gukimayiga nabeko gero mube ukwenda umubiro kaleki ubimbe so what I'm saying is this in short chishida chienkoro oseki shida
chinchira cha manyinga na bachikogera umuntu akoreki abimba maguru onye kubwate eshida yenkoro onye kubwate chinchira chao cha manyinga chibwate mechando onye you know chinchira chao cha manyinga chiatikire nabo chikogera obimbo mubirogo esababu amanyinga ali bono agotigara ali ese capillary bed egetambi so the hydrostatic pressure yagenda iko aya torle oncotic pressure inti kiragere nandi ndu twatebire ndu ya kabiri onye tubu ati protein yeso mubirogo protein ngetesa ine sekinjira chia manyinga nabo chikogera obimbo mubirogo because protein nere kurangalia macha ali asoire siki tissue aira nabo chese kinjira chia manyinga tiwanene so kwa yugura abana babwate kwashako kwa rolile babimbe tenda because mbabwati you know enough protein so what I'm trying to say anything kende gionzi kiragere protein yeso mubirogo egira nense nabwe kogera obimba maguru miskerubo what are the conditions kiragere protein ira nense so mubiri twatebire munabona konfano umuntu avuga anyole eshida yerini lini na lili cross albumin protein eriye kogere area ni amanyinga somo ese area ni amache se kinjira cha manyinga so onyole nga albumin wone cross gwerenke igabantu bavuga te liver issues muna liver cirrhosis kwa mfano lini dia umire pamune muna magena na boli kogera amanyinga tigarese tissue chiago so liver problem again tugia kende kiragere protein yagegendense nekero konyo abantu mbali batali koli protein tukirika kiye Christmas bona abantu bande mbali bakuchinja chimboli ngo bakugole nyama bona ngo abantu baje bane sana lakini abandi mbali batali hawana uwezo wa kununua hiyo nyama kuna watu hawana uwezo wa kupata protein endagirire bwate protein mnenyama batali koli bono kunyo umuntu yakuli nyama akuli bukuma akuli esukuma no bukuma kuri January baka January tali koli proteins you see akuli sukuma ugali sukuma asubuhi agaluke ngalita nalia bali ono ngayene ayo kuri sukuma mambi nubukuma marogo nubukuma usuko kama mabere tayo nyama tayo goikomanya ngakyu umubiro noro nutagete protein yengo konyero umugero utogimba igonyo nga tuli ko protein enough you know nabekogero umubiro gobimba abantu mbali babwate kishida chienda batali kwa buso batali kwimuki protein ko ruwesenda airo umubiremi malabsorption of protein bone minutinga enda ya nabantu kwigura abantu bari bakakona chu amara usongo yigara to umona namuntu elinde to umona naiwe celebrities bago tabunga bono ayono na chuenda yago yaborokanigu amaranda tukutu you know so akere ko kolege ntunekyo kwanyo nga protein wontili ko somubere saini so malabsorption of protein naberagere otware shideye onye protein ya utego isane somubirogo nabekogera obimbo mubere egintu kende kiragere protein yegendense kidneys abantu mbali bakupimwa machi utabwate shida watenga nchembwate you know nkagirite mbwate uburuire nchira yane ya machi toko chikumupima macha twanyora macha bwate protein igobone figo yago ekonya korusi protein yeso mubirogo yatwarire mechando ekero figo ya korusi protein ire gokonya to bimbo mubere nabo guchiko bimbo mubere natwendera gukwana miske kerubu Yebona sana daktari ndocherero okale ko resira sobwagale no basemeriko ne mwanchi muliye no gendete konyoro baseme kigima ande boigo konyora ko imanye iguru y'uburero bigabwa idema kole daktari oburero boiga ngora tole bonete sana abantu bayibwatira nti nasike abantu bayibwatira neti abantu bale musigo bayibwatira neti abangina yani abangina bayibwatira neti wasubati
kogera bora nkorora magora bakobimba abara bimbe because of two reasons omwana oli olesenda y'omungina enda y'omwana orareire enchererie gwetia manyinga agotigo chenkoro yarareire vena cover what you call inferior vena cover onye yarareire vena cover manyinga tari gotira bwanga akotira ngora so what it means, you know, hydrostatic pressure is going to go high so mtu atafura that's one way again to get kabere is what you call physiological changes unabona kwende progesterone hormone almost what nabwate hormone kurunga progesterone and the work of progesterone no kolendo mwana wakenga kiyoko iburu so progesterone ya chirego onye progesterone ya chirego ekogera emeki yago ya igoka you know ya dilate amache bona icho atigara kobera ali ese the capillary bed so ekara tigera macha mange the hydrostatic yagendego yes mbia mona sana daktari asokwiraniria libori na bagombia mona sana umancho muligeria chinga kyogendete gusangana into imeyo morobeli o Worldfit clinic oyokoragwa nere Dr. Kena Moses kurinde daktari tiganda raligeria ujumbe iberi satoiga tutaraso asebi manyero nimete ni ogosemere kwa nenga tali kubimba guka umubiro mugimana kike manyere kyo gakero imanyere mbirorora naragotebaga mboreri daktari ngango igwa ase enkongero yane ngo igwa borura se chigwikibere na ndo boruro bwasira mu chando kyo yose igentara kore no gocha tolore tomukorera examination tolosine nkigogera kumusumbua nabura nyora bwa infection yase enkongero yaye tigaki tumurigereri because ibintu nebinge biragere ngokora yage korome and we don't want to scare anybody so let her come to our office so that tumukorera examination tolosenga nabwate problem Risha bikirine nere Ndizi TV miguna agose onyoni agoteba ngwanire Dr. Kena Moses nchena nkonyete sana mbia ngono miguna memona sana miguna na aya soko barisha bikirine daktari manchumulia naro kobolinga oborire bwa UTI mbogere omonto abimba magoro nabo tari rais lakini nawera ike bako muntu abimba magoro umaite UTI is urinary tract infection ekere binyinyi byasoire senjira ya mache ebinyinyi bigende senjira ya mache you know bigende se urethra bigende se bladder na obiratire bikese efigo yago onye binyinyi biko endese figo na obira into what you call pyelonephritis yani bisari efigo yago ile chungi keri onye bigo sari ege twatege chungi keri na geko filter you know protein yele na ucheso mubiri ile chungi keri gesari ke na ke weight protein gocha isiko munda jago kogenda macha bwata lot of protein egina bera agero muntabimba magoro lakini UTI on its own tekogera muntabimba magoro unless yaikere kiwango yasalirie figo yago narogoteba ni gongo bimba magoro ekero na ikaransira mono ningi gekogera ugo ikaransa bono ndatebe gusogote na for long na unda nyirukenga dusa ya aggravators kiri kikogero nubwo ateshida gete lakini bono because go ikaransa gekege tambi nyori kingira cya manyinga cyengo tiriya manyinga gocha igoro bono ukikaransirete you know cyagera manyinga yatigara gwikaranza uko gutambe na bukora inteshida yo kubimba amaguru guse you know kotenenga kintambe na biragera ubimba amaguru so tali byo gwikaranza for long lakini wote na for long so but you need to come for more check up tuli lusana ndige ntonkere kendege gusumbwa daktari gwetani okubimba kwa umubere ebimanyerere kibiri oraligerire tebo umuntu igana bwate oborero bwa idema tutarachiwe kese bimanyereri tiganda kwana na bintu bibere again tukende kiragero bimba magurago is what you call injury capillary bed yeri etwale ebe injured you know the integrity yenjeri ya manyinga ego chikosaleka kwa mfano otwale onyole wa kitu no more tujibona wa kuno more ase yenjeri ya manyinga esaligo na beragero bimbo mugo bona abantu mbona wako makonyora road traffic accident you know umuntu umyo kogoro ubimbo kogoro kwa bimba
goko bimba because you know the capillary bed ya very damaged muntara wake gosonyo ro muntu wakirinya gitari kwa baliru the capillary bed ya very injured gosonyo ole you know there's what you call inflammation muntu ora asunu gososa mbuno kugoro osambu kugoro gari abakonya kwa bimbire because of what you call inflammation has damaged you know your capillary bed twatebege ndo cyo mwero ekera machi asoire sikinyama kiri cyao nkorusi gwarororo na protein iri bwate eso mubirogo esa manchira cya manyinga nere kurusia machi ali asoire siki tissue now the question is this amachi ali agotigara make nkayaguji twatebege ntonkero gekoro kunga lymphatic system ne chimwene cyokoro umuntu abwata chimwene chitire kerasi umuntu agwa ko echaragari uchakuwira buruga you know because mweneli chimo kiri bosongo buri jarendre that the lymph nodes which are near so what I'm saying onyole bono there's a problem with a blockage ya lymphatic system gosoko baru kwa bari kwa lymphatic system ya blocked nero nabekogera ubimbo mubiro yeah mbia mono sana daktari asokweresera sobugari na ndembia mono sana umwanchi muligira chinga kyogendete gusangana intwe imeyo morobelio Worldfit clinic chinga kitogendete gusanganira Dr. Kena Moses kurase clinic ikyo uyogendete gukwanira igoro yoburere wa idema kondo mwanchi mulientete gukwenyera ngasinsemo chiche mitandao sensemo ya Facebook na bagatonya gwetera Ndizi TV News Digital na baga sensemo ya YouTube na bagatonya gwetera Ndizi TV News na baga nabwo sangana intwe kerengereri kyago gweseli boliri yago gwetera sinambiyire gaba screen yago ikagera Dr. Nolige gase studio abega gukwerenerya kondo Dr. ndete to sensemo yibimanyereri bono ngakyura korumanya umuntu bimbere ko bimbo mubere yenteka munekringa kwaruriro mubere go bimbere igon kororo it's visible ko rukuwa nenko kwa bimura nkorokana lakini genteke tanganya korora you know that's what I'm saying a swelling abokoro abumuntu akuri yari nki miskiru mabura tabwe kaini ko nayo kwa bimbere muno so abimbironzi so ekero muguru kwa bimbire abokorora so there's a swelling nande kutakumanya kwa bimbire ekero komata uko bataiga ubo bimbe buri egatongo kego tigara tukurukezo bunyagitenga pitting ya lima oseng dimbos ndo umuntu tigara na gadimbo kali bantu batagetekero umuntu atagetekera dimbo konya gadimbo gatigirese you know egento kende ekero korogeli ngosi yeli nabo korego shine nili yakira mafuta you know it shiny, it has a shiny skin because of a stretching ekere ngosi yeli yangusiru bona ekero kungusukoli yatigare komeka nado go shine komeka bia ekero kole komeka saidi nabura nyenga noko bimba kwa bimbi egento kende scarring bona ngosi yeli ego chaka koneta ego jaga connect ngozi you know jaga tura scarring you know niliye commentary sankuli ndegoro niliye akina niliye jaga comment ko call scarring like that egine kemanyere kende yoko bimbo umubere manyere binde mbirorarole you know maybe wajakire go sinyukotara you know muntu to difficult nini walking bono mwenye ndio byajagira gocha because of the complication which are coming in you know so mundu twalo usingo tarabuya lakini genteka na nkororo bubimbe nandekero kumata aka egetongo ngora daktari naroroko tebanga hai Ndizi TV mimi nilidungwa shindano ya tetanus lakini nimefura makwapa shida ni gani amefura makwapa abetetue sindani ya tetanus nakusikia you know tetanus toxoid omaite kumanya tetanus toxoid nemogeti you know how to call it some bacteria but which are not active so those bacteria you know active na bochira abe pasi abonye lifunt yawe koranga gentekin kerongi lakini the best thing is to go to the hospital so that you are examine one kama you know it is according to na tetanus toxoid go say according to negento geteke now what I'm saying tetanus toxoid ne kenyinyi kego to prevent kego tonyoro bururu bwa tetanus so onyorenga mubirogo you know
orolinga that's a foreign body na bekogera fati kimweno cyago kibimbi lakini mbuyoga ni nyagitari they examine you further orolinga kweli niyo gokozo zinegenteke narogote bakuru kwa Moses akoboria ngigekogera ngwatigwa asirikere liokobe angene bacu likere liokobe angene bacu umusubati umusanya likere angene bacu tokolinga ngigo tokora nabago cyarigirwa nkankiya kogera because muna basubati nabagwatwe onyore gusubwate gegese angene bachuga babwate ovaries so nyogo sobwate was no ovarian cyst so ovarian issue aberagera lakini uko wati unabora tu because obwate was UTI tract infection abekogero wati nabora atu because gose omogongo gutware problem so the best thing is examination muno to nago temiske rubo ntio sobonya gitali ntobwate geswaka ngabono tucheze karata no bonya gitali kweka tobe 100% sure ngike kugosumbwa tumanya ko kwa malio toko kwa malio tutali sure buri bwa ugukugendera bole unyore gusubwa kolentere mechana umubiri bw'umuntu tali ngabona cyombe kijya konyenye Christmas nabayigo umubiri bw'umuntu is very precious teba Hello Ndizi TV akoro kwa Ben akobolingi gekogera umusubati ako miscarriage ako miscarriage oburito bokoro na baadaye tari gochi obwata na inde burito ubuto na obora kwa sababu chinyingi onyolenga umurangu uliogoso ese nyumba y'umwana nga tolbwati chinguru mono kubwata umwana naburagera ubuto bwabule what you call cervical incompetence abantu batware even fibroids ububimbe se nyumba yawe umwana naburagera ubuto buru abantu batware PID pelvic inflammatory diseases nabiragera ubuto buru umuntu onyolera bwati omoni chiaye omoni lie kolenda umwana ekorunga progesterone bakenga kiyo kuibora teri kiwango kiriyetakire nabiragera ubuto bwabo umuntu awakanyo y'inkundi trauma wono natakira nyagitari so we understand please onye kubwate shida yo gutanyora abana gusiyo kotore imichano mune yagoteba make sure nkororo munyagitari osomera tamana yo bosbati so ocho bisitu na to advise what you're supposed to do all you see a gynecologist ako guiding what could be the problem because abande bagotangao uja konyonga ntwatebete miskerubunga okonyora abana nkubwate myaka gete sabasubati nyora sabasachi so onye gukunya tukone nyagitari kogwetaninga kiri yagita kironyora abana kuja konyona ande more complications which are going to be fatal. It's important to go those two. Naroro goteba akuru kwa Henry agoteba nga omuntu eteira adolescent stage lakini abwate pimples. Is it a result of proteins or infection with the veins? Now pimples, we call them, sometimes they can be adolescents, we call it acne. Acne. Acne nabegoja because of hormonal issues. The sexual hormones I'm talking about. Now chiragere wendere go twara acne. Abantu badisquiz bagutumye bintebinge ese kingozi cyabo nyolo kuri ndagere bwate a lot of junk food go so twale infection yengozi nabiragera utwale acne so akinya gitara narokuru kwa vein akobori ningi yakogera umuntu akweyagia obimbo umubere buno umuntu ururire ne nyanduri allergy nabira lentishide ina allergy yabwate na allergy ne kere kinga y'umubere ekorwanese yekunya it's overworking ya produce what you call histamine ama ile mishale kira ya produce a lot of histamine na beko gere bimbe histamine na beko lenta inflammation so I went to go chinya gitari yeah anaro kopole daktari oranyoro monto otali ko igwaringa magoro gosama boko ko igwara ambulirioka oyi muchando kyoyi otali ko igwaringa magoro gosama boko abanya na arthritis yabwate
abone tata alire clinic ya Njira yoka ngeno go toligeringa toligeringa nkiga kogera ubwate problem. Tete tokole libori umwe daktari karita ko swa sinse mochinde naro kuboringa what causes a smelly discharge. Smelling discharge. From where? Senjira ya mache njira ya mache. Njira yoro iboro so say that yeah. Ekero kororo bwate smell yembese njira yoro iboro. Ine tariri embesana. Eyo era oranyoro bwate what you call PID, pelvic inflammatory diseases. Onyora marwira aliyo kwambukire. Unabona onyora gonorrhea for instance. To chikogenda nyagitali oweni. Gonorrhea linabe kogenda the upper part ya female reproductive system. Ekara ya the upper part na usese uterus ime, fallopian tubes, ovaries, bone elente ngunga PID. So you have a bad smelling discharge. Nande onyakoro mwendanse ko symptom nebyo. So the best thing in nyagitari to mo bantumbaru wara kena kiwa. Because unajua sababu ya sisi kukuja hapa Miskerubo ni kuhakikisha kwamba watu hawakui wagonjwa. Mimi nikiona watu hawakui wagonjwa ndio furaha yangu, that's why we come here. Yeah. Daktari kura kwa nirango igoro yoborero bwa elephantiasis. Elephantiasis okoro muntu abimpeta magura ari malindi magura arindira ndete. Abantu bakubari bube sana. Namagura kera abimpete kwaja konyoma ndutwe ngote banga scarring yabeire bona bagura ngosi yari yabeire ene tumono. Elephantiasis nekero chinchira onto atabire ntukunga lymphatic chingweno chinchira chingweno the lymphatic system jia blockili chimocha ni chiblock bono njiri cross matches ki tissue me amacha ali ategaira masini ne agotoka se ki tissue ekeraira nda san chinja cha manyinga ali atigaire iyo ndungereke kujage kombi ngigeko kombi the lymphatic system. So if the lymphatic system is blocked amacha ali agotigara kobera se ki tissue so muntu to elephantiasis muna bono ekero muntu abwate kenyinyi a parasite nero ecrocophilia something like that phreasis a parasite yeye ekwambukira gwetrese mosquito ekero mosquito ego koroma yako parasite yesa manyingao a parasite yaga ende se lymphatic system yasari ya damage so yako lentere elephantiasis yes. Daktari naro ko teba hi Ndizi TV, I'm Kemunto from Milimani. Say hi to daktari. Tebanga have missed my period for 6 months. Na huwa naumwa na mgongo, sina mtoto wala sijaitumia pills. What might be the problem? You come unakuja tunakuchunguza, tunakufanyia uchunguzi. Abantu nabara misi korora nini menses useko tu okuba bobwate omono issue bobwate omono imbalance umuntu nabara abetatu gusabwate abwate kusatumira family planning as a side effect munabara to because there are so many reasons Miskerubo atutarire. Daktari kyagerando chi ebiro bitu byatonyorire ntaito okwanere complications choborero wiga bwa edema na boli kolente mechande menge aboli lalente kobimbo mubiri na kolente a lot of pain kobimba magoro kabora lente oralente infection ekero kwa bimbire gari nkoro umuntu amucyane akororoiga tari kugwena liyo tororo because ebinyibi gosobya cya kunywa machari nabwati cyo nabwati bintebya binyo binyibi cya ko feed on that umuntu twale infection uko bimba magoro nabo kuragere nyore nkoro yage saleke because one nkoro yari butiri konyora mache anya mache atirete se tissue nkoro ya manyinga konyora ngakengana efigo yawe nayo gusaleka because kwende itabugati ya manyinga isaine so ibintu ne binge birache stiffness and so many things kiraje so mumuberi ya abantu tekira senga kiri omwanchu muri atete komanyanga e clinic ya Worldfit na Dr. Kena Moses na kibakoro ali oborero bigabwa edema tutaraso so korwarigo tigabantu amanyanga ntubwate risk factors yonyo gokorole figo yawe ne bwate mechando njunya gitana bera kolentre shida mune twatebira mangana yenkoro
Enga gwate bulini dia gondi bwate shida minyoko goja nyagitari onye tuli kuragira buya kwa shaka and so many things lagira buya manyanga kyo kuragira kwali ya roto protein kwali ndagira bwate protein egere ko konye to jorka unole chinde mne ekero umuntu bwate eshida mne miskerubo akire nyagitari ya bimpeta maguru the first thing no kumanyanga nkialente shide wikatuteme kumanyanga nkialente shide pressure ya lentire varicose vein ya lentire DVT vena thrombosis nkialentire mechande nkikiago changirwa kakialentire mechande so ekerege ntukeri kialentire mechande kia manyiru ekina kige kuwenigo onye ne nkoro etali gotuma mono etebunga tegotuma mono moja wana arago tebia nkoro gotuma mono au calm the heart onye ne nkoro heart failure tumanye majogo kitoko kwa egera manyinga gacha gotarabuya onye ne liver bwate problem tonya mariogo egere liver cha go function optimally onye ne fige bwate mechando igo so the first thing is uburirobo is not about mara ondekera bako ne gitari bwate babimbete again tubako mono is elastics diuretics yijikorusia match yes ya match ya ruro na mambirana the question is tizinyanki kiarente mechande so that anyoro koli na again tukendekera lente nyore cancer na bekogera abantu babimbenda osabimba maguru so nkikialente problem with that's the thing which you look at miskerubu tomanya ko mwamaliyo yes ekegera daktari biro bitu bya tonyore narali abantu abange bakobolia nga ana kitoko kora tonyore daktari nabage clinic kyaenga ikegotoka elinde tomutarere tonyoro bogwenya daktari ntetengo echinga kichiga oteyo mwanchu muri ase clinic kegotoka naboigo orwe namba yawe yesimi mbiye mono mwanchu murigereri Eritaria nenkuru kunga daktari Moses Kena Onsarigo nkuru wasenya gitari ya Worldfit Worldfit Health Centers ntubwate branches ato ntubwate branch gari Karatina ntubwate branch mu Kibweri Doret nyumba ya Kogo Plaza Fast Forum 2 igabo songo ntubwate clinic yetoga iga ese nyumba ya Uhuru Plaza balibatamanye Uhuru Plaza ere town ime nyombe eri nkoro ya Uhuru Plaza ebwataine na Market Plaza kero ikirali Market Plaza abokorora Uhuru Plaza osekaro ikire chiro ya town Marikiti abokorora nyombe ikire Uhuru Plaza osestige nkoro ya Kisumu se yarenge nabokorora Uhuru Plaza so aime inchubake goroba ya gatatu erumu 307 307A obuya bwa bosongo gaiga miskerubo ninche nkobera ga bosongo so ekero ndubwensi yago cha kondora nincha konyore gotanya ko na waswas onge toranyore go tora ikobisiana namba ya nesimi 0722 24 5763 namba ya nesimi 0722 24 5763 ntuse Worldfit to itwatebe gumete miskerubo nyasaye tatongete bantu barwale so ekerokora ruwalete urwalete so gutamanya mbiyamo sana daktari asogo sanga na into bantu mbaroro bate bakwira niri mbiyamo sana sigasingi yokora Eric kurwacensemo chichia Nyamira rudia kura chinsemo chichanya cheki atangara na nyore tobo gwene kurwa sensemo yago atambye mano guchase daktari endogendere no moyo abantu nabangi daktari batebire mbyemono omwanchu muri na atarira e clinic ya Worldfit erindo nyorere obogwene akondende tekukwenyeria chinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bagotanya gwitira Ndizi TV News Digital na baga sensemo ya YouTube na bagotanya gwitira Ndizi TV News asensemo ya website na bagotanya gwitira www.ndizitv.or.ke ande umwanchu muri nyogotete to kwanere obureire bonde wiki gocha na bagotuma ujumbe yagenke elinde twerobili na daktari asobosanga naye ase obwamo kono basemere kwane buna litkoli ya lero kwabere go kwemanya amange gwetera Dr. Kena Moses kora se clinic ya Worldfit goika e weekend na rotumerane toimanye ase obwamo editarene Frida Kerubo kukoganilia obuligeli obya karibu tena daktari mbiyamo skero enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutuka imijumu Kisii nigikorwa bukorere bwa convention